Tempo udang proses aprendizagem em Escola Básica Central 05 Welolo La Iha, tamba B tama ba Escola Laran. Ia tempo udang processo aprendizagem e Escola Básica Central 05 Welolo e a Suculuca, posto administrativo Viqueque Vila, município Viqueque La Iha, tamba mota Welolo La Iha Barragem, hori satan netik B, nunebe tama hotu ba ia Escola Laran, hori dificulta processo aprendizagem. O problema ne macnoring hus escola ne sente triste no obrigado tem que para processo aprendizagem. Macnoring ne husuba governo atu construir lalas barragem atu satan netik B ia tempo udang. Uhin amila escola, tamba mota bot, lebe ami parte escola. Ami husu kata, ite bot certo ona mai hane, lori bato na ba, apresenta ami na escola dane, ami terus. Bahiro quando udang, ami professores ou alunos, ami tende para a escola. Lebe husu barak tamba lorong leur, tinang hira que beliu bane, ami sempre acontece hansane. Motane lo osbe saida motane tu estrada e mas sai mai to e escola. Harede tito bot ser harede escola ni condição ne la dum dia. Ba ami mister siramos terus alunos siramos hanesane. Lai te bot sira uhin hare uhin sira mai ho condição de que at liu. Susar liu terus liu. Dala barak maka ami hanesane mai be hato hanaba botira ne nunca tau matamba ami ba escola EBC 05 Welolo ne nunca tau matamba ami nebe ami huso ba te botira nebe uhin haman anto hene atulori duni ami ne terus no ami susar sene lori ba hato hene ba botira hene ba mos bele tau matamba ami la barik sira na sauni niang Ikus mai na sauna ne labarik sira makato hamri. Ami de hanori ne mos ami roteiros, maka ami hanori mai be ho condição quando la diak ami la bele hanori. I labarik sira tu ba oine halonsa. Condição diak maka bele ami hanori hodi ba oin. Sela tempo hanesa ne ami ato halo insa. Sorti lorong ida rua ne udang bot. Se lorong kari kalau insa. Ambele husik te sekolah mos diak. Além de ne, estudante sira husuba governo atu normaliza la lais mota Welolo tamba wahira udang no mota tung, estudante sira la bela ultrapassa hodi continua ba escola. Ami estudante de 5 Welolo, amamos lula dia tamba udan tau lorong dua, vemos bot amni pasta o buku moto, amai pila ba umat atu la bela tir sekolah lorong. Ami subana ulun sira atau bela tamba sesko EBC 05 Welolo. Ami trisi tamba. Bebot no ami bela tir ami be materi. Ia tinang kotuk banhira tempo udang professor sira usa det comunidade sira ne uma hodi halau processo aprendizagem. Problema referido atau ona ba governo mai beto horas ne se dau resolve. Escola Básica Central 05 Welolo o total estudante hamutu hat nolu resintolo no professor naineng. Equipa cobertura Ziemen.